Tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Le go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mogaitsho Madume tla re di simolole ka tse di reng Constable wa bofelo wa ba le bararo yo tlhotseng a bolokwa kwa Bloemfontein o ne a tlhaloganya gore go nna le polisi go kaya gore loso le ka setilwe. Fane a eme batla phitlong ka lefoko tonakgolo ya Free State Makhwin Letsoga Mathai o rile mo maemong a bokete base o na ithaopa go direla baagi ba Afrika Borwa ka botswapelo le go lebana le disenyi tse di masisi. Base ke mongwe wa mapodisi a mararo a ditupo tsa bone di boneng kwa nokeng ya Hanops kwa Centurion Pretoria beke e fetileng. O tlhalositswe e ne le motho yo a neng a sena ditsala di le dintsi mme tsala ya gagwe ya tlhogo ya kgomo e le mmagwe ebile e le motho yo a neng a rata go opela e le tokololo ya khwaere ya kereke. Molekane wa gagwe mo itlhobogetse ka molaetsa o neng o ama maikutlo ibile a gakologelwa lerato la bona. Our things started in 2020, yeah, on my birthday, ka di 15th October. Wow. O bela ka khotso meskat. Molaetsa wa mogolowe o buisitswe ke molekane wa gagwe o gopola bopelonomi jwa kgaitsediyo mme le ba bangwe ba mo tlhalositse e le motho yo a neng a le pelontle. We were taking photos, not understanding each other because they were speaking Sesotho, I was speaking Afrikaans, but yet I felt the bond. O ne a rata ho bona motho mo le mong a tšhabile. Le re ne le di-family gatherings o ne a etsa ka hohle hore e mongwe wa leloko a tšhabe. E ne le motho a ne a rata tshebedisano mo ka sela e makatsang. Base o dirile mo lephateng la bosenyi jwa mafaratlhatlha a technology la bokaedi jwa botlhodi bothati jwa sepodisi bo motlotlomaleditse boinelo jwa gagwe. Mokomishenara wa bosetšhaba wa mapodisi a re o ne a na le dinonofo tse di kgethegileng tse di tlhokagalang mo sepodising sa naga. We must walk proud that she's honored by the national flag, so it means she is an asset for the country. She did not die at a tavern, but Mfana. She did not die committing a CIT. She was on the way back to work and she passed on, hence the honor. Badiri mmogo ka ena Constable Boipelo Senoge le Cebekhulu Linda ba fitlhilwe ka la bone le la botlhano. Balatedi ba ga Motoso ba tlhotse ba kukwane ka fantle ga seteišene sa sepodisi sa kwa Mdantsane go bontsha kemonokeng ya bona le go ikwela gore Motoso a gololwe ka gangwe. Motoso o tshwerwe mo mesong ya gompieno ke sepodisi ga mmogo le ba lephata la merero ya selegae. Ene ya re go sale gale Motoso a se bone molato mo dikgetsing tsa kgwebisano ya batho petelelo ga mmogo le tshotlakako ya thobalano ke kgotlatshekelo ya kwa Gqeberha ga jana Motoso o golotswe kwa seteišeneng sa sepodisi mme o solofetswe go tlhagelela kwa kgotlatshekelo ka mosupologo. A Justice, Crime Prevention and Security Cluster-led law enforcement operation arrested Timothy Omotoso in East London this morning. The arrest follows the decision of the Minister of Home Affairs to reject the application submitted by Omotoso in terms of Section 87 of the Immigration Act that sought to overturn the earlier decision of the Department of Home Affairs to declare Omotoso as a prohibited person. The minister's decision means that Omotoso is now illegally in the Republic of South Africa and therefore subject to deportation. Omotoso earlier challenged his status as a prohibited person in court, and the court held that his status should be remitted back to the department for reconsideration. Lefapha la temothuo ka bo ya mafatshe le tlhabololo ya metsemagae kwa profenseng ya North West le amogetse gore ntse le sa ile tlhoko di Community Property Association ka tshwanelo. Bontsi jwa mekgatlho e kwa profenseng eo ga ena tsamaiso e lolameng ka ntlha ya seo go tweng ke dintwa tsa ka fa teng le tsamaiso e sukameng. Dikomiti tse di tsamaisang merero ya baagi mono provinceng di aparetswe ke dintwa le tsamaiso e botlhaswa ya matlole.
Dikgotlang magareng ga maloko di ne tsa dira gore go tlhamiwe ditlhopha tse pedi tse di neng di re ke tsona tse di nang le taolo ya CPA ya di-parel. Re le di-beneficiary re tlhoka go thusiwa ka gore mmusa wa kgotla a re fe a re rebolele yone tetla ya gore re nne le dithata tsa go laola lefatshe la rona jaaka ga re tlhophilwe ke puso. Botlhoko ba kgang ke gore mo dikhote tse re di tsamayang tse bangwe ba ileng go ipelaetsa ke ba bang ba nne le gore ke maloko a dikomiti tsa CPA. Maloko mangwe a CPA a botsa dipotso ka ga tshegetso ya puso. Gore ha lefatshe le fiwa rona batho ba bantsho go bo go feletsa go phatleletse sengwe le sengwe ke go tsenya batho ba iseng bone mo polasing. Madi a re a kry-ang a ra kgotsofalle re le family. Lefapha la Temothuo le Tlhabololo ya Mafatshe la re maikarabelo a lona ke go tshegetsa komiti, mme ba kgorelediwa ke tiriso dikgoka fa ba tshwanelwa ke go tshwara dikopano. CPA di parologane e simolola ne le CPA le gore it was thriving, e ne le nngwe ya di-CPA tse le gore ne re tshepetse gore e tla nna an exemplary to other CPA. Mare mathata a simolotse fela ga time ya komiti ya ntlha e sena go fela. Lefapha le a dumela gore le ntse le retelelwa ke tsamaiso ya di-CPA. Fela morero wa di-parel CPA o ko North West High Court ko Mahikeng. Tumelo Setlhabetse, dikgang ke tsa SABC, di-parel CPA kwa ntlenyana ga Lichtenburg. Setlhopha sa bapagami ba dibaesekele seo se neng se tsenetse kgaisano ya dibaesekele ya dikilomitara di le 100 ya Lupus Classic kwa Kimberley kwa Northern Cape se tletse tsholofelo ya gore kgaisano e tla ngoka batho ba le bantsi mo ngwageng o tlang. Kgaisano e tobile go ruta batho ka bolwetse jwa lupus le go rotloetsa botshelo jo bo itekanetseng ka go pagama baesekele. Lobilo lwa dibaesekele leo maitlhomo a lone e leng go tlamela tshegetso go bao ba tlhokang thuso. Barulaganyi ba lobelo leno ba dumela fa batho ba tlhoka go rutiwa ka bolwetse jwa lupus. Ba gateletse gore le fa bane ba lebanwe ke dikgwetlho ba tshepa gore seno se tlile go fetola matshelo a batho. What we are hoping to achieve from this event is to spread awareness and educate people about lupus and also make a difference in the lives of those that can't afford medication for lupus. Ba tsaya karolo ba ba tswang kwa diporofenseng tse di farologaneng ba re ba batla go dira pharologano. I'm supporting this cause, yes, 100%. That's why I'm here. Travel 1,000 kilometers. Any initiative like this is a good cause and you can never go wrong to support it. Mosadi wa mono Kimberley yo anang le dingwaga di feta 10 a tshela ka bolwetse jwa lupus a re ga go bonolo. I've been diagnosed with lupus is now for 13 years and it has its up and downs. The early symptoms, it was painful joints, swelling, and it took about 2 years to be diagnosed. Matlole ao a tla dirwang mo lebelong lono la dibaesekele a tla abelwa molwetsi yo tlhokang madi a go bona thuso ya tlhokomelo ya kalafi. Dipatlisiso tse di dirilweng ka ngwaga wa 2018 di bontshitse fa bolwetse jwa lupus bo ama basadi ba Afrika Borwa ba le diperesente di le 2. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC, Kimberley. Monna mongwe o tshwerwe ka ntlha ya go rekisa ditekete tsa motshameko wa makgaolakgang a sejana sa Nedbank kwa Durban. Ditekete tsa motshameko wa Kaizer Chiefs le Orlando Pirates di rekilwe tsotlhe. Sebueledi sa sepodisi kwa KwaZulu-Natal Robert Nechimunda a re monna yo tshwerweng a rekisa ditekete tse ne di abetswe ke baetleletsi. O ne gape a fitlhetswe ka mabanta a matsogo kana di-wristband a neng a diretswe batlamedi ba ditirelo kwa motshamekong o. Ra le lebogisa Makhosi, luba la dingwaga di le 10 le bone pula gompieno. Mogaetsho e kgojwa e le maotomane fa re go sitetse a otlhe re inele diatla mo metsing ga jaana re sutela ponelopele ya maemo a bosa. Fitlha nako e latelang wetsho pula.